Usubabiza abanye ngiyayikhetha inkosi yasekhaya. Bingelele ibandla elikhulu lasezulwini. Amen. Bantwana abayingcwele, ngiyabonga ukuthi nami ngibe ingxenye yabantu abebekhona ohambini. Ayibonge Nkosi. Noma bengingekho sengizwile ukuthi bekunjani. Noma abazoza bethu sebeke bangifonela bathi hayi akukuhle ke sabele entabeni. Ayibonge Nkosi. Ngiyabonga uMshumayeli ukuthi hayi uyayidija. Kuba kuhle ukuthi ngesinye isikhathi uma uthisha bese uthi ake kufundi ke ubanika abantwana ke befundise usukumise ngamunye ngamunye ukuthi lento eyifundisayo iyangena yini kubo. Ngiyabonga kakhulu lokho kukhombisa ubuholi obuqotho. Ngoba uphamba phandle kwasihlala phambi kwabantu sesingabheke emuva ukuthi abantu babheke ukuthi sibahola kanjani. Kodwa kufanele uhlale ungaphambi kwabantu babheke ubheke emuva ukuthi lokho engikhulumayo kuyangena yini kubo. Manazi lathayile zokhuluma ngivese Lord. Sisemhlanganweni oyingcwele oqala konyaka. Ngiyethemba sonke besiku 2010 saba neyinkinga sajabula kwaba ilokho nalokho. Singaphawula ezweni lakithi nasenkolweni yakithi ephakameni. Unyaka ophelile bekunyaka omkhulu ebandleni lamaNazaretha. Elokugubha unyaka wekhulu labakhona emhlabeni. Sesingenile enyakeni omusha manje. Lo bebheke omunye kabi
ngethemba kushiyeke ngale konke lonke kade zonke omunye umnyangoloza ngeselibi ngethemba sekuphelile kuncwatshiwe namhlanje sihamba uhambo oluyingcwele lasenhlangakazi lapho simukela khona siyomukela khona izibusiso lapho kuzophuma khona izwi ngeviki elizayo ngisathi umhlangano uvalwa uzokwehla uyehleli bamaNazaretha lapho sonke sobe silalela izwi lamazwi ukuthi uNkulunkulu usipha ini kulonyaka njengezinye intombi zazingamakhosazana lapha ekhaya ezaba nenhlanhla zawubona umoya engcwele ayibonge inkosi njengoba sisemhlanganweni kaJanuwari silindele bonke abasetabeni balindele ukuthi bebukelise umoya engcwele maNazaretha lamakhosazane zwi lakho lapho inkonzo iphakathi elalele izwi elalikhuluma nalo wayekhuluma ngaleso sikhathi alamakhosazana enye yawo yaba nenhlanhla yaphiwa amehlo asezulwini njengoba sikhona lapha amaNazaretha khona omunye sengathi masiphuma lapha asitshele omunye thina lesingakuboni osuke phiwa amehlo asezulwini naye inkosazana yabe seyiphiwa amehlo asezulwini ukuthi ibone umoya engcwele ukuthi uyinto enjani wathi bayiza le yabona ibhelundi kuyibhola ngathi ibhola kumbe ibhelundi elalembala yonke ekhazimulayo leza lelibhola lentombazana leza kuyo laqonda yayibuka labuka yabuka lenkosazana yabuka yathi mayibheka lento yathi mayisondela yathi phakamisa izandla ithi yayibamba yasiyajika ibele emuva yakhathazeka kakhulu lenkosazana ingazi kwenzenjani kuyo ngoba ibonile yababona abanye amabhola ayefike ephelele esifubeni kwabanye ayibonge inkosi kodwa lele nayo ibhola leza kuyo lathi bakufonele ithi yalibamba lizophelela kuyo esifubeni sayo yase liyajika lebhola kuyele emuva yayisilokhu ikhaya ithi inkonzo yophuma nini ngenkosini ngiyobuza ukuthi ngabe lokwenze njani yathi mayiphuma inkonzo esikhathi sekuyocela nasiyaya yathi baba khona into engiyibonile wathi ubonile mntanami umoya engcwele yathi baba ngibone ibhelundi elikhulu lenemali ekhazimulayo lento izile kimi
emini thema ukuthi ngiyayibamba yajika buyele emuva yayosithela ngale lapho hlala ngakhona Nkosi uthi umoya engcwele mntanami bewufuna ungena kuwe kodwa wena unenhliziyo embi uyawazonda abanye amakhosazana awufuna abanye amakhosazana abe nezinto ezinhle funa wena wedwa ube nezinto ezinhle ngakho-ke eManazaretha engcwele singabi nalelo bhathi lokuthi esithi sikuye uNkulunkulu bese umoya engcwele uthi ufuna ukungena kithi ujike ngenxa yenhliziyo enegazi ngithi ngiyaxwayisa kithi sonke ukuthi asibe nenhliziyo ethethelelayo ngoba njalo uNkulunkulu selokhu wahlala uthubo lenkosazana esihlalweni luthi thethelelana nini uma ningaboni ngeselodwa hlalani phansi nibonisane ngomoya wokukhona sengathi-ke lapha ekhaya ngizwe ubaba osukumile ekuqaleni noma ngezwanga ukuba ubaba uSibisi ukhulume ngomoya kaNkulunkulu olapha eSandanezo sengathi-ke lowo moya ungagudluki leyo ngilosi ephethe lo moya olungileyo ukuthi abantu babambane ngezandla zombili amakholwa anjalo amakholwa ayabambana abe munye njengebumba likasema omunye mayinobuhlungu nomunye unabo ubuhlungu ngoba ilunga lebandla lizwe ubuhlungu ziningi-ke izinto ngifika la ngiyeluke izinto ezinhle noma namhlanje sikhuluma ngezinto ezikhuluma kahle uma ubona uNkulunkulu ufuna ukubona uNkulunkulu uzela eSandanezo ayibonge Nkosi uma ufuna ukubona uShembe woze eSandanezo angikhulumi ngoba ngibona umshumayeli Xaba nasezweni emazweni akithi la ngisuka khona athi uma ufuna ukubona uNkulunkulu eGoli wofike nje uye eDorfatei ufike umbone uShembe uthi njani ayibonge Nkosi ziningi izinto ezenzakalayo la ekhaya bangayikhuluma ngashoni la kodwa nje sibona imangaliso sibona ingelo sipha fika la iseni fike kumiwe la abantu bayatokoza ikithi nama ke ngisondela ukuthi ngabe kuyahlinzwa yini nami ngizokhiphela ami intshontsho abangithi ngiyasondela ngathi hayi uthi ubaba uShuma cha bamva siyabonga sewufikile siyabonga kodwa lana nazi emshini lemisha enyakeni iyaqala ukusebenza namhlanje ayibonge Nkosi wathi akusimina babomvangeli kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ngaleli bandla likaShembe ngithi ke Manazaretha ukukholwa okungenamsebenzi kufile ukukholwa okunemsebenzi kokuphilile uthi omunye mina ngiyakholwa anginayo umsebenzi uthi omunye mina ngiyakholwa nginemsebenzi uthi awukhombise ukukholwa kwakho lona uyaphumputha kazi uzokukhombisa ini lona uyakukhombisa ukuthi nakho kwami ukukholwa izinto ezinhle eManazaretha ifanele uShembe ayibonge Nkosi
Ucabango abakushumayeli nethimba lapha asebenza nalo babonile ukuthi le mishini emihle kangaka ifanele ishembe. Akukho okunye la singayisebenzisa khona ngaphandle ukuthi iye la esontweni siyisebenzisele emsebenzini kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga kulolu hambo lwaseNtangakazi ngikhuluma nensizwa izokuza ukuthi baba babumva ngicela ukwazi ukuthi njengoba sizohamba siye entabeni kwenziwa njani. Engiyakwazi ukubeluleke ngakho ukuthi kufanele silinde umfundisi ekuseni ukukhulumile before iqala ukukhuluma umfundisi uZondo uthe yathi inkosi abantu abalinde ngoba usathane ucelile eNkulunkulu ukuthi ucela naye uzothatha inkonzo entabeni. Manaseyinele athi uma usina ungalindanga uzoba nezinkinga eziningi endleleni. Okwenziwa ungakwenzi. Okungadliwa ngizokusho ukuthi akuyini ekudliwayo okungadliwa. Okungadliwa laba abaphathi abaphethe labakutshela khona ukuthi ingakwenzi. Ngoba uma sekuleya ndawo njengoba silapha nje ake i-divorce umuntu oganiwe wafaka i-divorce ngomhla ka-1 ayiboni inkosi yoze ngomhla ka-1 February yole kusayina kabusha umshado abantu bazokuyela bathandana ayibonga inkosi ngoba sisemlindweni kulindele uNkulunkulu ukuthi uma esekhipha ibusiso nathi esikude sizizuze ukuthi laba abasemhlanganweni bathi mabefika la bephefumula nomoya oyingcwele abeyomukela entabeni bese nathi uyangena kithi bese siyawuzuza inkosi. Ngoba uma ungalindile nomoya oyingcwele ngeke uthole. Ngeke uzothole noma sewuthanda noma ungathandi ngeke uzuthola. Asifayeni-ke imvubelo yabaFarisi. Luka 12 qale verse 1. Sekuzohlala phansi eyokugcina baseRoma 12 qale verse 16. Ngalenkathi sebebuthene abantu abayizinkulungwane ngesikhathi abantu abayizinkulungwane sebebuthene baze banyathelana beze banyathelene ngoba abantu benyathelana la eSandaneso. Waqala ukuthi kubafundi bakhe uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe wabayala xwayani imvubelo wathi xwayani imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa akukho kusithekileyo ungayibonakalisi. Ngiyabona akukho kusithekileyo ongeke kubonakaliswe. Asifayeni abantu abathe sithi sinabo la kanti abekho la bakwezinye indawo bakwabanye uNkulunkulu esingabazi. Sonke njengoba silana sikhonza uNkulunkulu yedwa uthungo lenkosazana ayibonge inkosi. Akekho futhi uNkulunkulu esilindele ukuthi asiphe isibusiso ngaphandle kothungo lenkosazana. Ngithi-ke akulele endlebeni zethu singadideki kungathi abantu esithi sihamba nabo bekutshele okunye okungesikho masingazoni futhi singoniwa. Funda bami yokugcina anibe inhliziyonye asibe inhliziyonye ingakhanuko okuphakamileyo singakhanuko okuphakamile niholo okuthobekileyo siholo okuthobekile ingazisho nithi nihlakaniphile ningazisho ukuthi nithi nihlakaniphile ningaphindisele okubi ngokubi ningaphindisele okubi ngokubi yenzani okuhle ebusweni babantu yenzani okuhle ebusweni babantu. Kubeka uma kungenzeka hlalani kahle nabantu bonke nibe nokuthula ningaziphindiseli. Nanto inkinga abantu bathatha umthetho wobeka ezandleni zabo ngoba sibanibani wangiphendula kabi nani ngifuna ukuthi lamazi angiphendula ngawo nani ngifuna ke ngimphendule ngawo. Kubeka bathandwa nidelele ulaka ngoba nizodedela uma niphindisele nizodedela ulaka ngokuba
kulotshiwe ukuthi ngoba kulotshiwe ukuthi okwami ukuphindisela ngiyakuphindisela ma isho inkosi. ithi inkosi iyakuphindisela mina, isho inkosi ukuthi yona iyosiphindiselela. Ngifike ngafika esotweni kuthiwa uShembe akalwela, uShembe uyazilwela. Uma unenkinga lapho udibana khona noShembe, ikhona i-office lakho la udibana khona noShembe, la ukhuluma nawo wedwa, naye wena wedwa. Uthi omunye umame elele ebusuku kufika nesibonakalise inkosi enkulu yasePhakamile. Ngiyabonga Nkosi Nkosisi. Kufika inkosi enkulu yasePhakamile ithi mntanami, ngiyabona ukhathazekile kodwa ngiyacela ukuthi ungenzele ifoni lapho uzothuma unenkinga ukhulume nami khona. Lo muntu wahamba wayeTelkom wayefaka ama-application efoni, kodwa washeshe wayithola ifoni wayifaka endlini. Hayi, labuya izwi lathi Thabo, angikhulumi ngale foni wena oyithengile oyayi-apply kwa-Telkom, ngikhuluma mina ngefoni. Okuzothi wena uma unenkinga ukhulume nami sisobabili ngekho wesithathu. Wasiyamthatha wahamba ejikeleza emhlabeni phezulu endiza naye ehamba naye wasembonisa umuzi weNazaretha. Wathi uyawubona lo muzi? Wathi yebo ngiyawubona. Wathi ubonani? Wathi ngibona ukekelezele ngamatshe amhlophe, khona isibaya abasenzile samatshe amhlophe. Wathi lapho yile foni engithi yenze ekuzothi wena uma unenkinga uzoguqa lapha ukhulume nami khona isiguqa. Umzini wamaNazaretha yobona kweminye yafaka amatshe amhlophe, kodwa yobona ukuthi lo weNazaretha ngoba ubona kunesiguqo ekhaya, ithempeli lasekhaya. Lapho uma unenkinga khona ufuna ukuxhumana noShembe, fika uyoguqa khona ukhulume naye khoma, nibhekene emehlweni usho yonke inkinga onayo. Uthi-ke nanto-ke ifoni lethi umenzele yona. Wabe lo mama useyaphaphama, useyabuya uyahamba uyokwenza le foni. Sethi uma iguqile ethandaza sekukhala ikati, wasiyaphela umthandazo. Makhala le kati uyaphela umthandazo, wasukuma wahamba endlini. Eyamkhathaza lento, wathi nangakusasa useyesaba ukuyothandaza, uyaphindela uyahamba, wathi uyaguqa ufike ekukhalele likati. Ilanga lesithathu wabuyela futhi, mayithi uyabuyela lathi uyaqala ukuthandaza, uthi ephakathi nomthandazo uphinde likhale ikati. Hawu, ngabe kwenze njani? Hayi, usiyagibela uyezansi ePhakamile. Uma efika ePhakamile, fika uyabika wakuseyisikhathi senkosi lapho. Mayefika uyabika uthi baba, njengoba uthe ngenze ifoni ngiyenzile, ngidine ngiyenzile ifoni, kodwa khona engiphazamisayo mangithandaza kukhala ikati. Bese kuyaphela umthandazo. Bese ngizokushisa ingcele ngisabe. Uthi uyakhumbula ngelinye ilanga mntanami, wena uye esotweni waphela ekuseni kahle inyama yakho enkulu, wayishiya wayibeka eduze neziko, wasi uyaphuma uyahamba uye esontweni. Wathi abuya esontweni wabuya ibhodi licebezela ungenalutho ebhodweni. Ikati lilele laphaya lize liyahola isuthi inyama. Uthi wabe sethatha ikati wena ulithatha itango ulibophele esihlahleni laze lafa. Waliheka ikati. Ngakho-ke wena ikati ngoba likhala nje likhalela kuwe ngoba wena leza lazomangala kini uthi wena walibulala kabi. Ngakho lifuna wena uzokuyocela impethelo lokulo. Wathi baba ngakwenza kanjani ngoba ikati isilwane. Inkosi yehla ezulwini, iya
uzoyicela kanjani intethelelo? Wathi wena ukhuluma kanjani ngoba umuntu ukhuluma kanjani nekati? Ulizwe kanjani ukuthi liyakhuluma? uJohn Wesley wathi sedidekile ihashi lakhe liphukile wahlangana noShem ubhobela isikhwameni samampondo wathi ubhobela kunani lapha esikhwameni sakho wathi baba kukhona amafutha engigcoba ngawo lapha esengilele khona engingamazi mhlambi ngigcobe ngihambise umzimba wasethi kuyisa lapha wasewafaka umunwe wabusisa wathi thatha lamafutha udobise ihashi lapha eliphuke khona kuzohluma ngaso lesikhathi. Wabe sekuhluma ngaleso sikhathi uJohn Wesley wabe esegibele ihhashi lakhe eqhubeka nomsebenzi wayewenza ukushumayela ivangeli. Kwase kuvela lesihlabelelo wathi uJohn Wesley inkosi yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini uthi nalo mama baba angazi ngoba wena umuntu ukuthi ukhuluma kanjani nesilwane. Wathi Thabo ngesikhathi umhlaba usemanzi ngangikhona, umhlaba usabize useyiphalishi ngangikhona. Hawu kanti wena ubani wena? Wathi lesikhathi umhlaba ungakabikho ngangikhona, ekuqaleni wabekhona uLizi wabe enoThixo, uLizi wabe enoThixo, akho lutho lenziwa ngaphandle kwakhe. Uye lo uLizi ophambi kwethu, uye lo uLizi owaye uJesu esikhathi sakwaJuda, uye lona namhlanje uThemba ibonga inkosi. Asingadidwa futhi singadidiki. Lo mama ke impendulo akayitholanga kuShem kodwa wabona izimangaliso zasezulwini, wabe sebona wehla emkhathini wezulu, wehla uJesu ebethele esithambaneni efika engena phezulu kwenkosikazi ephelela wanyamalala angabe sambona. Ayibonge inkosi yesabatha. Amen. Wasephawu bengazi ukuthi kanti uNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. Wathi bengazi namhlanje ngikhulile umsizile ukuza lapha ukuthi namhlanje ukuthi ngenze ifoni kube awusho ngenze lefoni bengeke ngazi lutho ukuthi uJesu sewabuya. Bathi inoza kwetla ngaphandle usazokuya ezolanda ibandla lakhe. Athi uJesu sezulwini uzobuya ezolanda ibandla lakhe. uJesu ukhona sekuhleli nebandla lakhe. Bantwana basezulwini lo mama wabe sekuthiwa kathenge imbuzi ena enkosini yocela intethelelo ekadini. Ubani umuntu ongayenza le? Njengoba ngiyimi nje nginekhanda elikhulu nje kangaka ngingakwazi ukuyenza le nto le, ngeke ngikwazi ukuyenza ngoba mina ngivele ezulwini ngasemhlabeni, Nkosi usenezulu. Nkosi useguqa wena. Sophetha nenkonzo sabathu sihlabelele 74. As it is